салом шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷаи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 25 июни 2020 сол аст ва хабарҳои рӯзро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурияи тоҷикистон ҷадвали парвозҳои чартерии иловагиро аз 25 июни соли равон аз шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Қазон, Новосибирск ва Екатеринбурги Федератсияи Русия дар сомонаи расмияш ҷой додааст, ки тибқи он 25 июни 2020 сол бо хатсайри душанбе Москва-Душанбе ширкати Тоҷикэйр, 26 июни 2020 сол бо хатсайри душанбе Қазон-Душанбе ширкати Тоҷикэйр, 30 июни 2020 сол бо хатсайри душанбе Новосибирск-Душанбе ширкати Тоҷикэйр, 1 июли 2020 сол бо хатсайри душанбе Москва-Душанбе ширкати Сомон-Эйр, 6 июли 2020 сол бо хатсайри душанбе Санкт-Петербург-Душанбе ширкати Сомон-Эйр, 7 июли 2020 сол бо хатсайри душанбе Екатеринбург-Душанбе ширкати Тоҷикэйр, 13 июли 2020 сол бо хатсайри душанбе Москва-Душанбе ширкати Тоҷикэйр ва 14 июли 2020 сол бо хатсайри душанбе Москва-Душанбе ширкати Сомон-Эйр парвозҳои чартериро анҷом медиҳанд. хабари навбатӣ низ вобаста ба мавзӯи мазкур аст ва чӣ тавре гуфтем, шоми имрӯз 25 июни 2020 сол тайёраи ширкати Тоҷикэйр бо зиёда аз 200 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон аз Москав ба Душанбе парвози чартерӣ анҷом медиҳад. тайёраи мазкур аз фурудгоҳи Домодедово ба майдони ҳавоии Душанбе шаҳрвандони Тоҷикистонро интиқол медиҳад. тавре аз сафорати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар Федератсияи Русия хабар доданд, дар назди сафорат ва консулгариҳои генералии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳрҳои Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа ва Новосибирск аз ҳисоби намояндагони корпусҳои дипломатии Тоҷикистон, намояндагони намояндагиҳои ниҳодҳои дахлдори кишвар дар Русия, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва намояндагони диаспораҳои тоҷикон комиссияҳои махсус ташкил карда шудааст, ки кори комиссияи мазкур ба муайян кардани шахсони ниёзманд барои интиқол тариқи парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистонро дар бар мегирад. масъулони сафорати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар Русия гуфтанд, ки дар умум муроҷиатҳои ҳамватанон бениҳоят зиёд аст, вале комиссияи дахлдор ба беморони вазнин, занони ҳомила ва ё кӯдаки хурдсолдошта ва донишҷӯён авлавият медиҳанд. ёдовар мешавем, ки бо дастури ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба мубориза бо коронавирус дар ҳамдастӣ бо вазорати корҳои хориҷии мамлакат, сафорати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар Федератсияи Русия, консулгариҳои генералии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳрҳои Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа ва Новосибирск ва дигар мақомотҳои дахлдори Федератсияи Русия нақшаи парвозҳои чартериро таҳия кардаанд, ки ин парвозҳо бо тайёраҳои ширкатҳои ватанӣ Тоҷикэйр ва Сомон-Эйр аз шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Қазон ва Новосибирск анҷом дода мешаванд. шумо охирин муҳимтарин тафсилоти ин соатаи Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва аз Тоҷикистон ба Қирғизистон меравем. русия ба президенти Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков барои тасмими ширкат накарданаш дар паради ғалаба пас аз ошкор шудани коронавирус дар байни аъзои ҳайати Қирғизистон миннатдорӣ намудааст. дар ин бора котиби матбуоти президенти Русия Дмитрий Песков изҳорот дошт. аммо аз чунин тасмим хеле шодем, гуфтааст Дмитрий Песков. вай қайд кард, ки Сооронбой Жээнбеков аз иштирок дар гашти низомӣ худдорӣ кард то ба саломатии собиқадорон ва инчунин дигар раҳбарони давлатҳо, ки дар парад ҳузур доштанд, зарар надиҳад. президенти Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков ҷиҳати ширкат дар паради ғалаба ба Москав омада буд, аммо пас аз расидан ба Русия дар ду аъзои ҳайати Қирғизистон нишонаҳои аввали гирифторӣ ба коронавирус ошкор шуд. аз ин рӯ раҳбари Қирғизистон қарор кард, ки дар паради низомӣ ширкат накунад, гарчанде ки вай бо ин мақсад ба Москав омада буд. дар ин минвол Сооронбой Жээнбеков ба Бишкек баргашт. 25 июн хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурияи Қирғизистон хабар дод, ки таҳлили президент Сооронбой Жээнбеков барои коронавирус натиҷаи манфӣ нишон додааст. бо вуҷуди ин, раҳбари давлати Қирғизистон дар танҳоӣ қарор дорад ва ба таври фосилавӣ кор мекунад.
تحلیل دو اعضای هیئت که در مسکو تشخیص شده بودند حضور کووید 19 را در بدن آنها تصدیق کرده است. گفته می شود در خبرنامه دفتر مطبوعات پرزیدنت جمهوری قرقیزستان. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم و از قرقیزستان به قزاقستان می‌رویم. با فرمان پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توقایف وزیر تندرستی الژان بیرتانوف از وظیفه سبکدوش کرده شد. به جای وی الکساندر سوی وزیر تندرستی جمهوری قزاقستان تعیین گردید که او پیشتر یک مدت رهبری وزارت تندرستی قزاقستان را بر عهده داشت. یادآور می‌شویم که همکنون وزیر سابق تندرستی قزاقستان الژان بیرتانوف با سرایت کرونا ویروس گرفتار بود، حالا در بیمارستان بستری است. وزیر سابق وزیر معتدل حسابی می شود. رهبر نو تعیین شده وزارت تندرستی جمهوری قزاقستان الکسی سوی در اروپا تحصیل کرده، سپس مدت دراز در مؤسسه‌های گوناگون طبی قزاقستان کار کرده است. از ماه فوریه سال 2019 وی به مرکز طبی دفتر پرزیدنت جمهوری قزاقستان راهبری می‌کرد و 22 ایون سال 2020 معاون یکم وزیر تندرستی جمهوری قزاقستان تعیین گردیده بود. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم و برمیگردیم به دوشنبه. از اول سال روان تاجیکستان واردات و صادرات وسایل نقلیات را به طور نظررس کاهش داده است. می‌نویسد اوستا با استناد به خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. طبق اطلاع آژانس حجم عمومی واردات در 5 ماه اول سال 2020 به 89 میلیون دلار رسیده است. همزمان این نشان داد 53.3 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا یا 37.5% نسبت به همین دوره سال 2019 کاهش یافته است. در این دوره با نظر داشت وضع اقتصادی جهان، تاثیر رسانیدن پاندمی کرونا ویروس به درآمد عائله‌ها و قابلیت خریداری اهالی، اساساً نوع‌های نسبتاً ارزان وسایل نقلیات خارجی به تاجیکستان وارد کرده شده‌اند. از جمله نقلیات مسافربر از کشورهای نزد بالتیک و دولت‌های اروپا وارد کرده شده استادند. در این دوره تمغه‌های معمول‌ترین نقلیات وارداتی به جمهوری تاجیکستان مرسدس و اوپل گفته می‌شود. ماشین‌های بارکش باشد اساساً از جمهوری مردم چین وارد کرده می‌شوند. در خبر علاوه می‌گردد که از ماه ینور تا می همین سال صادرات نقلیات به 2.1 میلیون دلار رسیده است. این نظر به همین دوره سال 2019 318,000 دلار یا خود 12.9% کمتر است. بعد از تنفس 4 ماهه در مورد پاندمی کرونا ویروس، ایستگاه راه آهن انجه بارون در سرحد ایران با ترکمنستان گشوده شد. طبق اطلاع سخنگوی اداره گمرک ایران روح الله لطیفی 30 واگن سمنت با وزن 1950 تن از ایستگاه گلدستان به جمهوری ترکمنستان توسط راه آهن فرستاده شده است. علاوه بر مواد ساختمانی از دیدبانگاه گمرکی لطف‌آباد در ولایت خراسان رضوی، زیاده از 120 نوع محصولات اساساً محصولات خوراکواری توسط سرحد سرخس و جمهوری ترکمنستان صادر گردیده است. سخنگوی مقامات گمرک ایران قید کرده است که با افتتاح خطای راه آهن بین ایران و ترکمنستان و اینچنین با گشودن پل نقلیاتی در گذرگاه سرحد سرخ انتظار می‌رود که داد و گرفت اقتصادی هر دو کشور در این سال نسبت به سال‌های قبل به مراتب افزایش یابد. شما تفصیل مهمترین خبرهای آخرین روز را مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیدید. سلامت باشید و خوشبختی ها نصیبتان.